Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ka St. Francis College Sydney mentang sipalay jong katayo kaspotrek unayeng arjar puar kala penha perdano ia katayo lekmen jong kisamla puli ne ka college week hakabalawan ban penha perdado MLA ka Noston uba Macmillan bersat kum ukongsan nalor ukongsan hakani kasilay don ringkat lang ruu DSP headquarter ka West Khasis District uba B Karjana kum usumbut kongsan u brother Colinsius Wanyang, principal jongka college, kinongikai, kisamla puli, bat kiwe-kiwe, kibala syakot sobha. Ha katay kasi, la penkut no, ya katayo lekmen, kisamla puli, jongka teka college, kibala idon, shibun ki program. Ban penbernya, de kisamla puli, nadu ka ruai kasiyaw, kasyar katem, bat kiwe-kiwe de ki jing yakob, hakaba ukongsan, bat usumbur kongsan, kila yoru ban sam, ya ki kusnam, shikinong job. Ngelaju don benda, bat kesin falsus, hakis ini juga selang. Ngerasa pekmat wari kartu kan iki officer namta baga push pelat banjo permission ka St. Francis Takapoa ngalalong victim har Takapoa don ki officer Takapoa ka ba ki kain ba kita ki guideline kita ki rule dan procedure ka bale ga government har Takapoa anam la syuban kondo ni ki mla syuban ben ni ki har Takapoa Tang mangi kata kapong, we are trying our best to apply our mind. How to proceed forward. Nga sengu yang boleh nombor nong tau. Kau ai yang ikasap, kum no banthor. Kum no banthor. Nga ada nak kena ngasih orang tak kentian. Action speak louder than word. Katakan di kapal super kajang. Pun tuli ki clarification hapo gari kasi ke jungi bangla dai win ki nong kho bangla ngalaya ki jing tho ki drafting ki jonga ki a layer of authority but finally ni yo ki jing essential what the governor principal brother wane bidang ba kalong ko bisisya ngadai member juga drafting committee jong kalan act hapos council ngadai ru member juga expert committee hapos secretariat nama ngadai bayar pay lang ngadai chairman juga may kelas law commission idon kata ke expert committee comprising law department revenue department and the council of the department to coordinate with the ADC but to move forward how to protect our tribal identity tegadi-gadi kesini ke ba sekarang don ba kata banyak kendu bagi kena school Ikra college. Larangi paidin ni push back hakapo ka jungi. Judan ta college week. Like class utang sisin stay. Hanay gari ka juk. Bangi dia ba iya ka? Uli ka putih. Bat kikmi kikpa hagani ka juk kisim khiab ha hagabedei bat ka jekule. Isim kia ba haga beda beda boleh. Haga pau jongi watang apa jonga ngasan pau suna menta mensua lala kau seperti kenan. Kiang au don haying ban tray banyak lagi jeng tray haying. Segawai pak kementang ko abano iki. Ka education kadi kam ka badon kam hadu kata kata kadi kamat ka badon kam hadu kata kata. Wat lagi pau menendai haga jeng tok pakoi daung saya kata kentian. Sim Salaman habau boleh terua ayu kuat bandangi minta de nginong aing ispa ikra skul minta giong aing i kapisan mangin yotin mobile smartphone tadi lekan Herai Sim Salaman hakit gi hajar sudah mamiswa kata di semkang bagai justa uang yau boleh ayang ke justa gaspa tang bahag justa download kaspa u kadon hakajing start kakot kakya kadon hakajing start nadong kadon hakajing start
on behalf of the St. Francis GRCC College, Sydney, North Point, I openly declare that today, the 10th November 2022, the College Week 2022 is closed. Thank you so much.